manje uhamba wabuya kumatshitshi Ehambeni lakhe kumatshitshi abangesabuya nempendulo. hawo Akabuyanga nempendulo. fonini Bengizama ukumthola nasocingweni umatshitshi hayi bengatholakali. Wama nje udungu ngasho kanjalo. excuse So uphinda ngombona ngaphinda ngambona kodwa sekudala. Sengizombona sesizohlanganiswa indaba yengoma ekwakumele yenziwe uGcoka Melisha noVusinova. So ilapho ke la umatshitshi sengifonela khona. Kumele ngizodlala isiginci lapho. Ngoba nje babe wawubona ufuna into ephuthumayo yamanje. Wangifonela umatshitshi ngalelo langa. Ngeza ke hayi sahlangana naye ke noMthandeni. Sahamba sayali ngithe studio soVusinova. Safika khona kwakhulunywa noVusinova nomlungu wakhona imanager le. From lapho futhi sahamba futhi saya studio. waqwala ingoma le manje Siyoshaya uzajika izinto. sekwasho sajika izinto futhi kadade naniyelele abusinova enayidla ngempela izinto Yazajikwa izinto mangakubeka nje eh kwaba umbono masisendleleni ngoba sasihamba ngeFortuna le yokuqala kaGcoka Melisha. Kwaba umbono kaMatshitshi ukuthi kunganjani ngoba lengoma ethi asiphelelanga isihitile yaqeda. So kunganjani mangabe kungakhandwa ingoma entsha from the scratch mhlambe kuhithe yona manje. So bavumelana ke noMthandeni. Bavumelana kushuthi ke kwahanjwa sekuphethelwe uNkulumo ke nakufikwa lapha koVusinova nemanager yakhona kushuthi kufikwa vele sekuphethwe lo Nkulumo. Bafike ke bangena ke egamereni labangena khona ke thina sasala ngapha la kwakunosofa ngithi sitting room yakhona safike sahlala khona ke thina ke kuyimi uManqoba sasala lapho. Bona ke bangena ngale bakhuluma ke. By the time bengalena ke bekhuluma ke so mina ngilinganisa lengoma ekalinganiswa uMatshitshi sisendleleni ngoba uthena ayibeka lenkulumo ayibeka ukuthi hayi njengengoma nje izomzabalazo yabona ingoma ezizoba easy nje nokuthi ingene kubantu nje yabo abantu abajwayele ukuthi becule njengozajika izinto yabo. Mina ngisala ngidlala leyo ngoma hlaba leyo ngoma esigincini manje izojika izinto yabo lo ngidlalela yona nje ngiyayizwa ukuthi ayicha iyadlaleka. Okushuthi bona bayakhuluma ngale bevumelane ngayo futhi answer le kazijika izinto ukuthi akudlalwa ingoma entsha. asiphelelanga uyekiwe manje Wayeke wasiphelelanga kodwa ke lokho kwaba ngazi bayekela. Mabebuya bafika kusadlala yenze nje izinto la. Isigincini ngiyadlalela nje sihleli noManqoba. Adlala isigincini. Hayi mabefika hayi efike gibele phe kwaVusinova. Elite. Mayilite sibheke. Shaya deep alto Thandeni shayo ialito lo bathi 1. uManqoba eshaya u2. Sibheke. Elite uVusinova sibheke. Shoot ivideo lapha ivideo yakho na trend nje ivideo yakho na leso sikhathi. ngiyakhumbula Email umfana omncane lapho phethe isigini. Yeah. Shoot ishaya leyo ngoma ka shoot iphase yona ke kudingeka ukuthi manje sekumele simove ke manje sisuke lapha e-studio saVusinova size e-studio kulezi studio record uMaskandi saya ke kwaBhazuka. Safika sayirekhoda ke leyo ngoma kwaBhazuka.